Na svetu postoji mnogo ukletih lutaka sa jezivim pričama iza sebe. Neki veruju kako su opsednute duhovima ili čak demonima i kako znaju biti nestašne, te se tu i tamo pomere. Upravo zato smo odlučili da vam danas na Let's Do It kanalu predstavimo 10 ukletih lutki snimljenih kamerom, tako da udobno se smestite i ako ne želite da vam se neka od ovih lutaka nađe u sobi, obavezno ostavite like i sub. A sada možemo početi. Za početak imamo video u kome se jedna devojčica igrala sa svojim lutkama, a onda jedna od lutki je okrenula glavu prema njoj. Vlasnik ove lutke kaže kako ona voli da se ljulja na svojoj stolici, pa je odlučio da snimi to. Na ovom snimku jedan dečak sedi pored lutke, a onda ta lutka okreće glavu, što je, kao što ćete vidjeti, veoma uplašilo dečaka. Sherry je žena koja ima veliku kolekciju starih lutki i kada ih je pokazivala u videu, nije primetila da je jedna od lutki spustila ruku. Da li igračke mogu biti ljubomorne jedna na drugu? U ovom videu devojčica pokazuje svoju novu omiljenu igračku i čim je kazala njeno ime, lutka u pozadini je pomerila sveću. Hi baby! Hi! You like your new toy? Yeah. What's his name? Lovable. Lovable? Sure his name isn't like Fred or Henry? Happy Henry. Oh, it's so cute. Alright, well, you're gonna be a good girl today since I bought you the toy? Yeah. Okay. Promise? Mm-hmm. Alright. Say bye. Ovaj snimak je veoma kratak i na njemu vidimo lutku u beloj haljini kako pomera glavu.
Jedna devojčica je htjela da snimi kojom brzinom može da složi čaše. I dok je to radila, lutka koja je bila na polici kao da je oživela. U ovom videu koji traje samo 7 sekundi, devojčica priča o lutki koju je dobila kao poklon. Kaže kako je ružna i kako joj se uopšte ne sviđa. Međutim, čim je to kazala, ovo se desilo. Bueno, aquí les presentamos a la muñeca de Bessie que se la regalaron a sus 15 años. Ay, no manches, mira. Na ovom snimku koji je izbačen na YouTube-u 2010. godine možemo vidjeti lutku koja pomera svoje ruke. Na posljednjem snimku jedan čovjek je pokušao da komunicira sa navodno ukletom lutkom, tako što bi instrument pištao nakon što je on postavi pitanje. Okay, I think we're finally getting some activity out of this doll. Now it's guaranteed as soon as I get the camera out it's going to stop. Are you still with me? I knew it. Every time I get the camera out she quits. There we go. Now, are you the little girl that told me your name was Alicia? That's very good, Alicia. Holy cow. I don't even know what to say. Are you happy using this doll as a host? Wow. Now, can you make the meter beep and tell me how old you are? Is that a no? Alicia? Okay. Can you make the meter beep and tell me how old you are? Is that 7? Okay. It's very good. Holy cow. Nobody's ever going to believe this. I to bi bilo to od ovog klipa, ekipo. Ja se nadam da vam se svideo, te zato obavezno ostavite like i sub ako već niste. I samo da kažem da će u decembru izlaziti klipovi svake subote i srede. Pa ako ih dobro podržite, tako će biti i u januaru. Hvala vam na pažnji, najjači ste!